Ko korke hu fa mo henga hi tal fa tap ko dobe ko fa o atu me hin ata mo ai fa nga mari ko ni ke o atu ai Polokalama Mavahe ko ni kulawa ke mau hen ke fa hoko atu ya on ko korke fa tap atu ke ho e ki ka ma ha ta klotu ka ha ta ponua fa tap atu ki he kai nga tonga ko dobe mo me mai ke Polokalama ko ni ahoni e ahoni foki o ku o heni pe mo ni ko ni kuna o fa fonga hinga anga ke pe i New Zealand ke lawa ki whakatala noa ke tingina utolu, makatu unga i he ngahi ngāue o kunau whaifatongia kunau Fakahoko, pia moha Tokoni e ala lawa ke nau Fakahoko ki he Komiuniti Tonga,
i he ngā ue koko o kuna whanga o Fakahoko i Nusilani. Pakoia i he pongpongini o kou whiwhia ki utaitai le rei heni a tawafu ka maa a nonga te pehe foki ki a seoeri. Takataka, tēnā utoki hanga pe o introduce of nau tolu, pia moe ngahi ngā ue koko kuna Fakahoko, ka ko whaampe i he pongpongini, e malawa ke whaha hatara noa maki nau tolu, pa mou katako toki sea tupe e tau Polokalama, ke lava ke au atu, ke kinau tolu kotoa pe, e ala lava ke nau whanongo ai, ke kumatoa ki mahuinga au pito ke au atu tala noa koe ni whahe i he pongpongini, ke ki mo tolu i he Komiuniti Tonga. Pito ki mo tolu koe ni Nusilani. Koe ne pehe, ke te whalolo, te u matarewa, ki whaeke kange e kinau tolu, ke tau ki kamata pepe a mei a tawafu, e tau ka taki moa ke ki awhet ke tikoe, ke ki whaha mai ai ko hai koe, ko hai ngā ue ku ke Fakahoko, pe mo e ngā ue ko ku ke Fakahoko, pe mo hau me whi ia, ke lava ke iho e takahe kai ngā tonga. Malo solo, Pagamalmala tenga i tala whakatapu kamata ke solo vesta e Polokalama o i Pompongini. Tā mo oku ke whakahoka te whinemotuan. Ko ki ngoa ko tawa whanua hawiri ku hau me ko loa ofu le i mātua mo lape. Ko whakakaunga tāmaki he potngai mo ui koe wāhinga o Kalani, ai oku i loko e Auckland District Health Board. I he waa koe o kune tōkanga i kina ai Kakai Pasifiki aia koe Pacific Health. Koe me tā ue ne taha nima e ku whakakaunga tāmaki i he punga weni. Ka nau laki ngā ue pe ki he punga ue mo ui koe waite mata mo o Kalani ka koe taimini o ko ngā ue matu umau pe i he Auckland District Health Board. I he waa koe Pacific Health. Pea ko kau he kau taki ngā ue koe i he waa koe o e hospital operations, po koe whakalere koe service i he loto whare maha ki. Ko ia pe. Mahalo pito e tawafu, te tau ki awhe moa ki a Soeri, kau tau ki takai mai ka te koe, Soeri. Mahalo tau mau e pongpongini, ta ke katak moa o Fakahoko mai koe, pea mo e hai ngā ue ku ke Fakahoko, pea mo e whetu koe ku ke haumi ai ke lawa ke mahino ki ke kakai koe nau i loto heni. Mahalo pito solo, kore peke u whanga whakatapu kau ki hawa ki ai rewa he whatapuat ki he Tonga pia mo e katoa pe whanonga mahe o pe kau tomua whamalo ki ta mahe wani ngā koe whengamari e wani ko kuhingoa ko Soeri, so takataka ko kuhau pia mei kulahi e wheitu ko hau mei ko hau mei tawhahi ko hau mei mātua mo lape pia mo hofoa pia mo Tonga leleka, pia koe kuhoko ko se vaniti ngā ue peki he ofisa moui, ki o tau kakai i o Kalani. Paku ko ngā ue pe he whatahape mo tau afu, ka ku mau i he whalemaha ki Auckland National Women's Hospital, i Green Lane, paku ngā ue he public health ko ia. Ko ia pe malo. Malo pito e Soeri. Ko ki awhi mo ki a nonga ma tau ma e pongpongini, ka tak mo ki Fakahoko mai koe, pia mo e ngā ue ku ke whai, pia mo e whetu koe ke haumi ai. E nonga ke katako ki whamoi maha o tio. Koe, mau, ika. Te ke moi mai. Te peke mo ui mai ko ke mate mai pe.
Sai pe kona ku e te hu mai pe anonga ku ngā ke mo ui mai ne laine. Ka tau ki hoko atu pe tau tolu, ka orewa ke ki hu mai pe to ki foki mai ki ai. Aia koe hai, ai ngāwe te fito oku mo whahoko e tawaf. Ngahi i se vesi oku mo whahoko. Aia oku ke sio ki ai, oku ala Tokoni ki ho tau kāinga mehi Pasifiki. Tau te fito ke tau kāinga Tonga. Malo solo. Koe whai te whito i ngā ue koe, e sevesi koe, o ko taki ngā ue koe, ai koe he i whare mahaki. Ko hono toka Ngaahi, ai ka kai Pasifiki ko toa pē, o ka o to koto he uoti, mei he emergency o a uki he woti koe, ai kau reka, mo e woti koe, ai kau tau reke reka. Poka ngā ue koe, e mau timi, o ku timi, o ku whai, koe ngahi referral, poka ngahi whie mau koe, ai kau toke tā, mo e nesi, poka social worker, mo e kakai ko ngau he woti, ka pāku ngau whie mau ke alanga hataha me mau sevesi, o Tokoni ki ngau tolu o whengau e aki, ki ha maha ki Pasifiki, Tonga poka ha Amoa, poka Niue, poka Cook Island, koe taimau mau toki o ki ai. Aia koe ngahi Tokoni ko mau whai, koe mau sio poka hai ngahi whie mau bibiri, koe pokuaha Palokalama i he whāmiri, pokuaha tō no he nofo whakasosiare. Koe Palokalama lahi taha o mau mau referral mai ai koe me he kaunga koe he woti o nau toka ngai koe kau maha ki Pasifiko ni. Koe lahi taha koe no koe kai mau ha nofo anga o ku mālupe mo uirerei ki he anga koe nofo. Paka lahi taha e Palokalama he ku whahe kusio koe tono no whakai paanga koe ho tau kakai. Si whe mau Tokoni, poka hahanga he Tokoni me he wins. Poka te wheitu upe ngahi service koe a pule anga e Komiuniti e lava Tokoni ki ngā tō. Poka e taimeni, poka mau service i whoki solo o ku mau after hour, aia o koe mau o service i kuawa me he walu ke hawhe nima. Ka koau ko toka mata he nim hiwa ki he hawhe ono. Pa os koe hawhe ono o ko au o iai koe mau duty phone, po koe telefoni koe ki he after hours. Aia koe whaatai mi lahi, koe mea ko whaawhia maua e mau Tokoni ka ai hapekia. Pe ai hapekia he lolotonga taim ngā we, po koe lolotonga koe taimi after hours, koe taimi whi maha Tokoni ki ai ke maulere atu o Tokoni e whaamiri, mo sia po kaha nao ngahi whie mau whi kau aki mo hono. Organize me umea pehe, poka service i he whare maha ki ngā whema Tokoni me ki ai i ngai whaingata a pehe. Pataimi e ni ihi koe mau whenga aki mo e Family Violence Intervention Service koe e potu ngāwe, koe kau polisi, kai hake isi whikau aku mo haki ire, ka poka kakai whiwhine, i hano whakamamahi ia pa o mai whare maha ki, o mau te kaupe mo e waako ia he mau Tokoni i. Ke mau sio poku i ai hawhie mau whakai ulunganga whakawhonua ke mau whare e kau polisi, mo e kau toketa, mo e kau neesi, ke nau mahino i uhinga koe ai ngahi mea o kuta e mahino kia te ki nau tolu. Poku whele pe ungai se hau ki he kau ta e nofo whonua solo. Toka lahi whako tau kakai, whairiwhi hau whare mahaki, koe sio koe ke he pila mo e mea he. Pea mo oni pe ia. O ku pau ke totonge pila. Ka koe mea ko whakaloto lahi e kau. A ki nau tau koe si tae no whakalau koho tau whanua. Mo hau ki whare mahaki. He mahu inga ho moutu unga mo ilelei. Pako no wā o ku iai pei heni e kakai. Mo service te mau Tokoni ki mo tolu. Hei ke pehe ke totongi hom. Ke mau totongi hom mo ka kuai pe whaunga. E lava ke whakawhi mariei. Ko mo whie mau whakahui ke whakawhamiri he patseti. Mo no ki tātā pe mo ua. Pea ku, ka koe vaaya ko o lahi mo ua ki ai vaa koe. Hono toka ngai kina koe, ai kina toko si no fota e whakalao koe no usilani. He no hako e whare mahaki. Poko e Tonga, poko e Amoa, poko e Fisi. He kusai whaka Niue mo Cook Island mo toke lau koe kau si te New Zealand. Ka koe whanki mot Pasifiki koe o kusi heike si te New Zealand ka koe ni ihi o kuhau ko nofo tae whakalao he ni.
O ku iai pe Tokoni, o koe pe Tokoni ka kaka Tokoni whakapaanga, ka ke Tokoni whakasevesi, me Tokoni whakawharei, me ngahi whaunga e malawa pe o Tokoni aki nau tō. Pako te ngau e mahu inga tahak mau whai, koe follow up koe o kliniki, wha a whetu tak mai o kliniki, o ku toko lahi, iho tau matakari Pasifiki, o nauri aki e nau ngahi appointmenti. Ai o kou tuipe wanga maheni kei, e ho tau kakai, wha atu he whare mahaki e text, poko atohi whakamanata te appointmenti. Poko mea sae Polokalama ni son. Ke whakaloto lahi ho tau Komiuniti, ke mo alu ka mo appointmenti, he o mahu inga, ko uhi ka, ko uhi ngau whemai to e tā, poko nesi, poko kliniko, ke aluangi ai, ka pau kuai ha mahaki ke whakotu ai, o ku mahino ke ai pe taimi ke whai ha Tokoni ke whakasi isi ha ne toe ala ke hotu uga koe o ke whakotu ai o te koviange pe te lahi ange. Pau ke tau mea pe ke tau manatui, ka pau kai ke mau lawa ke appointmenti, o ku malawa pe ke mau tā mai kau ke whakahoko ke kliniki, ke te reschedule. He koe manatui koe everything o tau talanoa ki ai, koe te miss ko appointmenti taha, mau whiunga moha lawafe. Ke me ila vai hatu o taha hu hake ai. Ka koe mea peia koe o ku mau whai. Koe ngau e koe o kou whai o whakate whito pe i loto whare mahaki ki he kau mahaki koe i whare mahaki. Ka koe uhi te lahi ange ki nau tolu koe kau mahaki koe nofo pe Komiuniti to ka appointmenti o si i whawhia mau Tokoni. Paku hangerewa he tare ki tā o whakawhainga marie i pe e tuunga ngau e ko iai ke te Tokoni a ki nau tolu ko he Komiuniti ka pau nau whema o Tokoni e Komiuniti. Pa te mini o ku whaalahi pe whalala e kau mahaki ko nau siha o kwek whare mahaki pa nau penga aki ko me mau waa ke o kore ke mau hoka tu pe hono toka ngai nau tolu he Komiuniti. Ka hange koe lau si e taimi ka kulahe u Tokoni koe o ku malawa pe ke whai he mau waa ki a te ki nau tolu he Pasifiki o nau hau o tokoto ai o wi ke pokalau aho. Koe mea mau inga ka pau te ke hau ki Auckland, te ka pau te ke tokoto i Auckland Hospital. E kan kene si Pacific Health, koe ho e ka pe Pacific Health na o si ilo e ku whika telefoni ke nau whetu taki mai. Hange pe ko Starship, ka pau ke hau mhau ki ireka ki Starship. E ke mau pe Pacific Health ka pau o mo whe mau. E Tokoni mea ki mau tolu. Koe ke ngata pe he Tokoni whakawhare i. Mo e Tokoni koe ke ngai whaunga koe mau ai hanga i Tokoni ange e toi sai ange. Ka ku kau pe kua e mau welfare o ku mau malawa ke Tokoni i ha mou ki tono no whakasoa pingi. Mo e mea pe he ke whangi whamiri kou nofo koe i whare maki. Pa hange pe koe kau tau reke reka, ka pā koe hau tau reke reka o ku nofo he uwoti koe e kau tau reke reka i he support building koe i whare mahaki. E ke mau pe ka pau ke manatu i hake au, e ke mau pe ke kore anke refer mai mo tolu ki he Pacific Health. Ka mono ia pu ki solo i he wha a koe tau reke reka. He koe ke mahu whainga maari e ke whetutaki ki a kārisi talakai, ke kau he Polokalama koni, he ko kārisi talakai koe nesi pūre ia o i wha a koe tau reke reka i Auckland City Hospital. Laku lahi e kakai he tau Komiuniti Tonga, no si Tokoni e kārisi, ka koe mea pangon hei ke umau a kārisi ke si kau mai he Polokalama koe he ahoni. Ka koe se vesi o ku mau Fakahoko ki tau kakai Pasifiki e no. O te mutu moto ke whangi mea kong mo whe mau e heke whai kia tokanga. Koe ngahi whe mau kotoa pē ka pau e whetu tak mai woti o mo kore ke alate Pacific Health. E alate tō taha pa e whai Tokoni. Pa ka pau hei ke mau i whare mahaki e te malawa pio ka kapa atu ke Komiuniti ke hei se vesi koe e kia mau. Ka koe mea peo ko maratu i solo. Siko mea mahu inga pito ia e tau afu ku ke hanga o mai ko ia. Unga ngā koe e toko lahi i he tau kainga Tonga, kainga Pasifiki. Oku te alo atu moa te ki tamasi, ipo ki tahine ki whare mahaki. Koe fo ke nau whea ngai le rei, ke wha whea ngai le rei, me tuunga kui ai, koe ki te ilo kita po alu e ki whea, ko whea whituk te alu ki ai. Ka koe nau whamana tu i pefo i rea koe Pacific Health, ko ho eke pe ke hata hai ke whea rea ke Pacific Health, ka ke te na honga rewa o ave koe kia tau wafu.
E se ori koe katango ki talanoa mange se ori ki ngau te fito koko ke lava o Fakahoko ko ilo e pe mo ihe sino tatao pe ihe Pacific Health kaku ki talanoa mange ko hanga hitokoni ku mo ngai fare ki lava ki Fakahoko ki tau kai nga Tonga tatau te fito ki ihe time ko felave ia mo ngau ko mo Fakahoko. Malom do sol malom do tawafu. Ude ma koe wheka whakakaukau, o maukau he tawhaki koe whakaehi. Koe konga kona lau kia a tawafu koe o kute o si I whare mahaki kita. Ako ko te whenga au koe a public health kono tua ke whakaehi ke oa e au aho tau kakai ki whare mahaki. Ako whi whakakaukau ia. Ako pa ku mau lahe lewa ngahi area o kulava ke Tokoni ki ai apon ngā mo'ui. Ako ngā ue koe ofisa, hange ofisa mo'ui pei Tonga. Ako mau lava ke mau Tokoni ke kakai ku nau puke, whahi ehi me puke, ngahi māki pipihi, ka moe vai, kau kai pa mo ngahi kenkare mo ngahi whaito oku tau ngau aki kau ku ihe ngahi koloa ko tau ngau aki hanga kau le kau na wha inua wa inga ka mea wa whaito I ai kau kau kai na follow he mui he mea ko tamai ko he whaito ko ia ke whai mau tukanga ki he emergency response porque ngahi Polokalama hange ko ni ko kapai fa vela yo kalanin o kau ia he no ke pau ke Fakahoko mai ka mau tol ko ta fea ko fatu tama ki he hala o kau ai ha me ngahi me ko ta pe feka o fela vei ba mo ui ai wa ma fatongia ka ma ki ai ka kai ko mau tolu ka ngahi me ho kai ko mau tolu ku mau o ku we are not the lead agency ka ku o ku pau pe ga elemenite public health ke nau Tokoni ga nge ko vai Pama whenga mea pia kua ai kau kia public health o kau e mau service kia. O whenga pe ke Tokoni ke kakai ke oa te nau wau ki whare mahaki. I taima ko o kuna wau ki whare mahaki, pa kua lewa mau whatongia ko hono whakatotolo ai puke koe, ai mahako puka toko taha koe ia. Winga ke lawa ke mau Tokoni ke Tokoni ke advice ko mo au ke kakai winga ke o te nau te puke ke nau whahi pia mea ko ia au hanga pe hate alu o polisi I ka pai puke hata o whakatotolo I ka tupanga ne puke pe nai alu ki whe au me alunga he ta whaki ko ia Koe. Aia kone tu ko ia ko time ko mo faia hanga au ki he ni I ko ni he ka pa wa ni ko na puke ma tu hanga kaure ka na ko na fainga me pe avena to ki fare mahaki time ko mo faia fra totolo ko ia o mo lot foke mo tala no ki ngai family Tonga ko ha palo pare mag mo fi hanga mo ia aku time lahi ko time ko na fare mahaki ku ke na ave fica telefoni ko ke fetu taki au fai ngata ke nau ke mau na to ta time lahi o ko ta te o tamau mo ua o mamahino I pe o ngau e ta ko ta pe ka ko palo pare ma pe ko ke lava mau na to pa ku time ni ko ke nau fere me to ke ka tamang ko telefone atu ko nga ko mau por nga we ko mi hange ko United Nation ya matakari ke ku ki tamli ki fai ngata ape a fenga ko ke fetu tako ko ta kakai ko kore ke kakai ke
kata kakapau te ke puke kata to hata mi he ponga mo ui kata ki pro tari o ko mau fenga pe ke tokoni ka koe ka mau te fenga ke tokoni ki he kakai ke oa e te mafola a fenga fokotua ko ia ki he tokota o mau lotu pe ke tokoni e tokota ho tape Koe. Aku malo abito e soeri koe bifo ke taime ni ihi aku prefer he kautonga ia ni ihi ke nau lea na toria ki hakau kai ngamuri ke koe ke nau whelea na toka hatonga. Ka ko tui o mahu inga abito ke nau whetu utaki atu ke taim ko whai whetu utaki ke tau tala noa ke kakai tonga te tau whe mahino aki ang he ngahi me alahi ai he tau whetu utaki ke tau whe ka motol ko nak mo ngā ue e ngahi ngawe anga ki he mo uihangi ko na koe tau wafu mo. Aka koe ni o kui loto heni a nonga koe nonga ki katak mo ki Fakahoko na lewa koe ki awhi atu ka koe koe ngā ho lawa ke kau mai rai nimi. Oku kei mate pe ki ten on pe ange ho dio ho ki wha mo i mange o dio ko i mate mai. Ki mange ai nonga na kulea mai. Ke whakaukau ma on te whokia i he tuu ko ia. Koe wakai ko ki he tau kāinga koe na nau tuku waka koe ni inu silani. Hange koe kāinga tonga koe ni ku nau wholau mai ki murini, nau tuku waka heni, o ku nau palapare ma ia koe kai ke lawa ke nau whoki ki tonga. O ku aha whahinga tokoni, o ku malawa whai i me mautafa aki, pe kua whahinga pei tuu pehe pule anga, o ku lawa tokoni ki nau tolu ko se ni ko nau foki ka kei to lahi pe tau kainga o ku nau kei nofo i nusilani ko tari foki pe tari pe pure anga ke fa atama ha puna ka nau foki ai Koia solo na iai foki ai tokoni ai pure anga he tau ko osi na e whiunga mo e tolu miliona i he waa koe a Ministry of Foreign Affairs and Trade ka na e whakahoko a project ko ia he koloskula anu usila pea ko whakakau ngā tāmaki i he waa koe o ku whinga aki koe me Pasifiki e koloskula ko anu usila pea ko au na e whai koe mono te uaki pe ko hono whare ai Komiuniti Tonga aia koe fo i tokon koe na ui koe visitor care o koe ki nau tolu koe na re si sita mai koe ki he mea koe ni i he koloskula na e maua e whanga ki e ngahi tokoni hange koe vausia sopingi vausia ki he vala totongi ho si o toke tā mo e hange pe koe totong koe nau COVID test ka pau te nau kau he waka foki koe ki Tonga poko Haamoa poko Fisi kana o se foi project ko ia i November he tau kosi kana e whai koe hono savea mo e whai koe no whakamā opo na e tokolahi taha ai matakari na ngawe aki ai service koe ni ko ho tau matakari Tonga pako tui koe me aia mi ngahi Polokalama o le tio hange pe koe 531 PI na e lahi ai e ku hono whakawhi ia iau ke u Fakahoko ai whatongia koe ni o whakaloto lahi at nau toko ne tuku waka koe he ni ke nau ngau aki he nai ni ihe na decline ko hiko criteria ko ki nau tolu pe koe na sponsor mai pe e nau tolu whakapaanga ke ni te nau meet a criteria koe ni pako ki nau tolu koe na sponsor i mai koe hataha e hei ke nau meet na tolu a criteria koe ni koe uhi koe na uhinga na e hange toko ta sponsor mai kita pa ne whakapapau mo whakamooni tene tokanga i whakaipaanga mo mea pehe. Ako tau ngā mahe ni kok asiko he sponsorship form hata whakapon ha sponsor hata
Ka nei ai lewa e petala noa akia o pehe. O ku heike whea ia koe uhi. Na sponsor mai pe ia ke fo imahina I tolu na Tonga I nofo ai. Pa ku ose mahina I tolu a responsibility a sponsorship ko ia. Pene automatiki pe hono whakafo visa ia koe ni a kakai koe ni he puli anga ko uhi ko lockdown koe ai u borders koe ai u whonua. Ton ke ave kia hanau whainga maari. Pana e whakahoko le vaia o si I kaunga kawe kau tonga toko lahi na e decline. Hono toi tari koe e nau application. Kako e taimini o kumau kei whakaangongo pe me he komiti koe New Zealand Red Cross Pacific. Pe e te whai hapo I Tokoni pe he. Kake I he lolo tonga e solo koutui pe e lava pe ai Ngaahi. Ai kakai ko kei tuku waka he ni hona Ngaahi api kua e nau whanau poka toko taha ne lava ngau ake mea ko interneti ke nau hook he website koe o potunga koe MSD poko wins. Ai ko ku tau mahi niui koe welfare. O COI o kuai pe ai whangaki I wahe ai e malava a ki nau tolu o ku kei tuku waka he ni o mau o hange ko emergency benefit. Ka hege te fulawe ki he waa ko ia ke potungau e mui. Hege potungau e kehea ka koe ngai whare I ni na nau mau me he pau Wins Liaison Officer koe ni whare mahaki. Ke ni ina hao tokoto he ni pa alu lewa kumi Tokoni ki ai pa ne tala mai o kuai pe whanki benefiti e malawa pe o mau. Aki nau tolu o kei valid e nau visa mo kei nofeni o tari waka ke whoki ki Tonga ko uhinga ko uhi o ku nau stranded ke tuku waka I New Zealand. Aia ko ki motu ke tainga Tonga o kei tuku waka he ni. Kore pe kataha he kau tau tupu po kataha he mo api o kune malawa lelei ke ngau ake mea ko he interneti o moo ke website ko potu ngau e whakalaka whakasosiare poko MSD o sio he ngahi criteria pa mo ahi o apalai ki ai ke maha mo Tokoni. Kuai whanki I NGO e Komiuniti he se e malawa ke Tokoni I motol I he mea ki he shopping I mo mea pehi. Ka kaka mea whakapaanga. Ka koe mea whakapaanga mo Mavahe e malawa e ke me atu ki he ope o alu ki he website ko MSD o CI ko he ungahi criteria ke maua hau ki Tokon tukai paanga me pule anga lolo tonga hau tuku waka ko he ni. Mon lahi apito. Aia kone tu ko ia oku lahi apito pe ngahi Tokoni au fie mau ke ilo ke ho tau kakai. Ka koe mea pe ke hoko ko nau fetu utaki atu ke ki mau tolu te mau lawa rewa o ave ka pau kwa hanga aue ku mau whai ka te mau lawa ilo fetu to tonu ke refer nau tolu ki ai ke nau mau mea ngahi Tokoni ko ia. Ka pau ko ia oku nofo I New Zealandi na hao pia eva mai pia tuku waka heni. Pia wahane whainga ngau pia nak whai pia ku mea ho lavea hono wa ona oku. E lawa o whaihanga au ki ai I whare mahaki ki ave na tolo whai to o me mea pehe pia ku whia mau ia ki o lak totongi hapaanga ia ki o lak totongi na pila na toko iaka na whai to o mo me pehe. Aia, koku ilo ki ai ka pau ko halavea po ka exiteni e ACC le vaia. Ka hau ki whare mahaki e pau ke whai to'o. Pa e whakawhonu le vai form ACC, pa tari ai, pa mai le vai tohi pa ko hai refer kita ka pau ko e motu hoto va e ha te tō. E sio le vai e whai to'o pe ia ka e te whakawhonu te form ACC. Pako ku ilolahi ki he ni solo o ku hei ke totongi e te nofo whare mahakia kita ka pau ka exiteni. He ku hi o ku hei mea ku ACC. Ka koe mea pango o ku hei ke ungao he ACC ke lava o ate whakaiki iki rerei. He ka pau nei he na arere talakai na e sai. He ko ia o ku ne nofo tokanga I koe ai Pasifiki he wa a koe ACC. Ka koe ilo ia he ku ilo to I he putungau e koe ni koe hau koe taha moha accident po koe injury o koe ke totongi he ku anta ia he ACC. Oku sai bega toki kumi mai e kau tama ko ia he ka hau ke nau ke toki whaha ke nau tolo han ko arere ko karis he uwa oku nau iai he ko tu e Tokoni pe mea koko follow in ha palapare ma ha taha Tonga
o ku whanau ma Polokalama, te nau lawa pe o tāhanga tōna atu ke ni ihi koe ni, ke lava ke whaha Tokoni. He, sorry, Ia, popo. Koe. Pagoi mea taha solo. Hange ko infectious diseases koe na e lau ki ai koe ai paipa koe mi he public health. Me a COED. Koe. Hange koe mahaki koe taifoti koe hufanga pe whakatapu a ki nautoro mea mai ki he Polokalama. Taifoti koe TP koe mofi utopo koe meningococcal ka koe whahinga meningococcal o kupau ke ihe criteria koe ia. Moi u mahaki pe ku pehe o pipihi pa ku hazardous ki he kakai koe i he atakai o te nof koe moia. O ku ia ngahi keisi na o mai ia na e kawa e makakari pe o tatolu na e keisi na o mai ki o kalani pa na e kau pe hono pila. Pau alu le vau i o fe kumi i he website i koe e potungai mo ui o si o hifo. Ko ki nau tolu ko hau koe ki whare mahaki o ku osi diagnose pa ku osi whakapapau he toke tā o ku ne ma e mahaki koe tau te whito ke tipi o ku ta e totongi o totongi ni papliki. Aia o ku kau e tipi ia he te nofta e totongi ai whare mahaki koe taifoti koe hange ke coronavirus he. Pe aku lahi ni ihia o ku tā koe toke tā ne ma ue ni o si nofpe api koe ni fia koe tu unga whakanofo whonua koe ki ai, hangi o nofo tae whakalau ka taki ka kai ka atau CVTP pa ko diagnose mo tolu o pehe o TP. Hau ki whare maha ki hongo i whaingata ia he ku kau e infectious diseases e koe ni, he tae totongi o ku kawa ia he public funding, hangi e pe hano totongi hataha no whonua, o hataha si tseni o nofo inu usilani. Ko ngai whanki neonga o kui ke whanki whakamatala ko ni ka ku kau e whakamatala o mahau inga. Ke si i lawe ki ai, lawe i loi kai e ta hotau kakai. He koe mea maho inga e te update mau pe kakai he ngahi whakawhao e policy me legislation e ngahi potu ngau e koe o ku te whakakau ngā tā maki koe ai. Koe. O koe, na mai e toko taha ni ko me tu sa tin. O totonu ke aha fu papa o tu i whare mahaki. O tohi ai ko kainga Tonga ku ke whemau Tokoni, lea ka tau afu. Ke whai ngofua. Ke whai ngofua e whetu taki atu, Ke ilo i koe. Mahi no peko public health. Ko whika telefoni. Koe. Ko whika telefoni ka ki nau tolu koe Tonga ko si whemau au he ku i whare mahaki koe noa ua taha, hiva ua tolu, ua noa hiva. Ka ikai koe ku whika koe duty phone o koe ke te tamate i koe noa ua taha. Hitu anima, hiva tolua. Tia, koe u whika telefoni e na e kai. Koe noa ua taha, hiva ua tolu, ua noa hiva. Koe noa ua taha, whitu anima, hiva tolua. Tā i piko ke whika koe aku koe ke te mate ia ku awa pe ia i he taimi ko toa pe. O rea ki ai, e whaia te tau awha Tokoni. Nonga ku moui mai, alai ne, ke mau ki awhia tu ka koe. Iho o lava mai ki loto. Ki rea mangena pe ku ongo mai. Nonga? O ku ongo atu? O ko tui mahalo koe ki breakdown he communication ko mononga he ku o koe ke ne pick up o e mea. Alea. Nonga ka pau o ku ke ia o ku ko horea mai ko ni me lape pe ko langi to'o. No mahalo o ki mama o nonga me o kalani ni mahalo he tu ko ni o ku hinga o ki town ni a interneti ko hingo ko ke lava e faha ha kone ki asle le mai pe ho asi mai ma ulava pe o mamata le ret ka te ko le o pe ni ko ke lava ke tau fetu taki ka tai pe no ka pa ala tu pe o ku kai ke ma te feinga pe i wika hau ke te o mai ko ke hau ko ilo pe o ma inga pito ai nga anga ko ke ai
e lava pe ke te whaha koe Polokalama mo kumi mai haka tama koe ni ku whotu mai koe ni e soeri mo tawa fo na hingoa anko a rere mo mea ke whahe mo nau tolu ke na hu mai ke koloa pe ke mau katoa mai kau ngau e ki mo tolu koe na ku mo ngau e maalunga he pure anga nu sila ke whaingo fua hanko ko si oeri ko tau afu mo hai fua kawai mononga mo mea ke lava ke ilo he kakai e feitu to tonu ke mau ai Tokoni he ko mea mahu inga he ko neongo e tau whielahi katoa holo mo kai ke tau pehe sai ko ke taimi puke ko wha atu taimi ko mo klave ai mo mea he kai ke te atahe te whielahi ko kore pe ke Tokoni mai a whare mahaki mea pehe kai o ku fe ta fa ki ko no fa mama hi ko na ke tala no ku ta fa nei ki family violence o ku me pe o ku ko mo ba kai ko ki ai ki ta kai nga Tonga i ku ngai ki ka kai fe fine o ku mo fa ho ko ke ngai matakari ke he o ku fe anga ai fa mama hi ko ka kai fe fine i community Tonga i no whakahoa ko ki ngai community ke he. I ngai mea ko asia tu. Ke ia ko ki asi. Ia. Ko nonga foki ai he vaa koe Auckland Women's Refuge po koe potunga au e ko nau malu i koe kakai whewhine koe me kaureka koe whakamamahi i koe nau api. Pa ko whainga whakakau ngā tāma ki mau iai koe se au e po ate koe potunga au e koe ni. Pako i he tau ko o si na e whai ai hono interview ki Mautolu he tangata Pasifika. Pako e statistiki koe na e mau mai. Na e pese te walu o e kakai whiwhine me Pasifiki na e nofo i ha refuge po ka whare hufanga koe ma e kakai whiwhine. Aia whakafuafua ke fo i whika koe statistiki koe koe tolu wafe wange au. Aia pe mai foi pe sete valu ko ia ko pe mai pe sete e fa e foi pe sete ko me Pasifiki ko Tonga. Pa ku ilonga pe ia I he ngahi whare hufanga koe oku mau whenga aki ai toko lahi koe ai kakai whiwhine Tonga oku nau si kumi hufanga mai koe ki ai koe mo nau whanki I whanau. Pa tau te whito ki ho mau whare hufanga. Aia, oku kei hoko penio ka foi palu pare malahi I tau community a hono whakamamahi I koe e kakai whewhine. O si I kaunga kawai pe mo nau whanau he wesia I he whakamamahi koea. Ka hange koe koe lau e solo mo si o eri koe whakamamahi I foki o kai pe o taimeni I koe ngahi keisi ko kau I o ka whakamamahi I hano hoa po ka hano Māori. Pa taimi ni I koe ngai keisi o kumai koe ki he whare hupanga. Koe whamamahi I pia ho nau whem, ho nau kupu e taha ho nau whamiri. Hange koe tamai, po koe whae, po koe tunga ane, po koe anko. Aia, koe family violence ia, po koe whamamahi I koe ai whamiri. O koe I he mea whakanofo whaka waifi pe me whakahuse pāniti. O koe pe me nofo whaka whamiri. Mo te kau ngā mea ka pau ne abuse kita, o ke kau pe he family violence. Pako nonga foki ai pure koe he waa koe o kune toka ngai koe kakai whiwhine koe ni mo Fakahoko ai ngahi Tokoni lahi ke whanki whamiri. Me he Māori ki he Pasifiki ki he tau iwi, ai koe tau iwi koe matakari ke he hono Tokoni I nonga mo ene timi. Ke whakalaka e nau mo ui, pako taimi ko pehe ai koe he whae koe ni, ko o si tau ataina mi he ngahi whakakau mate mo e mea pehe I hono whakamamahi kita. Pahange lewa e nonga mo ne timi o tuku ki tua ke community, pako heke ngatai ai Tokoni a nonga mo ne timi. O whakakakato nau api kume state house I po ke private renting. Mo ke follow up pe he wike kotoa, ke sio, ke mahino, o ke malupe. O toki ai ha taimi, o ku pehe he to he whae koe ni, po ke toko taha koe ni, e heike te mui whakawhalala, po kune ongo utau ataina me whakamamahi. Pa osi lewa ai ngawe koe anonga, mo ne kau advocates ki ai.
Pako ai ngā lahi e taha o ku mai ke he mau upotu ngā we me mau uwhare huwhanga lahi ko nonga peok nei kei tataki ai Polokalama ko ia o kui koe whanau protect. Aia ko ia solo musio eri koe whanau protect koe fo e polo sekia ai potu ngā koe MOJ o ku nau o mai ala nonga ke lava onho o tio. Is it on? Oh. No, mahalo ke mate pe o tio. O ke lope kuongo ki ai tala noa pe ku ke mate pe ko se pe ke ne tio ku vai. Mahalo ke te fito yo ko ke faongo ke ai ki vai neti mi anonga. Aia koe whanau protect po koe poloseki kani me Ministry of Justice. Koe kakai whiwhine ia o kuhange I nonga mo potunga au e Ministry of Justice o whakailonga koe high risk. Ai nau tū he tunga whakatū tāmaki. Neonga ne Mavahe moho no hoa po koe Mavahe me api koe ne whakamamahi me ai po koe atakai. O ku kei tū peia I he tuunga whakatū tāmaki. Pau kai ke whehao nofo he whare hupanga ka ku whemau peke nofo nau api. Ai koe whatongia ka nonga whai koe ai u contract whekau aki moe alarm. Ha koe alarm tā mate awhi. Koe alarm nia koe ni koe panic alarm. Ai koe whengai aki anonga moe potunga MOJ moe kau polisi ke whoi alarm koe ni. Pe e pokotu e ngai whoi alarm nia koe ni he api koe kakai whewhine koe ia. Pako taimpe koe oku neongo I o kai ke oku asi mai a toko taha koe nane whakamamahi koe kono api koe ne whoi lomi pe taha koe no taha ha umai kau polisi koe me nite nima. Pe e whengau e aki rewa nonga mo kau polisi mo whewhine ko ia, po e whae ko ia, ha aiha palani ke toe māluange ne nofo, ka ku kau e whoi project, ko he project mahu inga lahi o ku. Toko lahi ai ho tau matakari Pasifiki mo Maori o nau ngau e aki. Pok tei pe foki ai ngahi Tokoni anonga mo ne timi, na toki Mavahe te whae me mau whare hufanga. Na e nofuta e whakalau ni usila kohi na e whakamamahi I hono maari o whakamana aki e heke tā e ne visa, heke tā e ne pepa nofu noa. Paku kau e whakamamahi I whakaeongo, emotional and mental. Pana mei tau e tolu e nofo e whewhigi, ne owe ta e tolu e nofo e whewhini koe ni ho mau whare hufanga. Pana e toki mau mai o ngongo le rei, he wike ua mei heni, ko osi mau e nofo whakalau e whewhine inu usilani mo ne ki I whanau. Poko ngau e toko taha pea anonga, he kononga, hange pe koe whare mahaki kononga, ne si I tokanga I kina, aki nau tolu, no nofo ta e whakalau, o nau si kumi hufanga mai ki he mau ngahi whare hufanga koe I okalani. Poko ulahi ngau e whakamatala, he koe wike kotoa pe, o ku wai pe wa e taha koe donations, o ku wai koe mau kau clients koe, mau toka ngai koe, he potunga koe ni whe unga mo e toko te autu. Aia koe whalaite kotoa pe, whe inga nonga ke wahe ai ngahi so pingi mo me akai mo ni timi pa pefo ke donations coordinator ke a Liriola Love o avere vai hanga foi Polokalama tu uma o pokuai mo ungahi Polokalama ia counseling ko Polokalama whakakolupu e ngahi whae ko ni ko I he mau service o ku nau attend he wike kotoa pe ke sio ko haha mea te nau malawa ke whakasi isi ai hono whakamamahi I nau tolu mo ange pe ngahi wharei mo training ke nau alu mo ia o ako ai ke whakalakalaka e nau mo ui mo e nau whanau. Ka kuai fuki ai palani ai poate mo ne kau me mipa ko o ai ke whakotuu ai whare hufanga ma ai kakai Pasifiki, ma ai kakai whiwhine Pasifiki. I okalani ni pe, ko I business strategy eni, mo strategy plan eni ai potunga we, ko tau ne nima. Ko tau ni o mau pehe ke mau tua ki o lunga, o Fakahoko ai fo I sone ko ni. He oku fupi e mau au pito hawhare ia, hufanga ma kehe pe ma kakai Pasifiki, ko hono fo I tau mua. O ku kehe ange e tau mahi noi ai whakamamahi me he mahi no whaka mainstream. Ko
Ponga ngāwe koe oku whai koe hatoko taha Pasifiki, ma hatoko taha Pasifiki, oku kehe au pito ia. Mihe mainstream, mihe ngā whinga a koe mga pālangi. O koe tau ngāhi to kāterine, mo tau ngāhi unungaanga, o ki tau tolpe, ki tau mahi no I, mo ngāwe aki, ki hati ngāwe mo whāmiri tonga, haa moa kuka ailani. Kuka tau mu aia, ai pote ngāwe koe ni, ke whukutuu ai whare huwhanga koe ni, ma e tau ho eik whāwhine Pasifiki, ke nau te ongo iang, nau māluange ko uhi, o koe pe kakai ho nau matakari, o nau ngā ue, whengau aki mo ki nau tomo Tokoni ki nau tolu. Kai kehe koutui pe oku mo o smea I e solo oku aike Fakahoko foksi o eri e mau tau whāmima, ai potu ngā wen, I September. Koia. Paku o si atu peha mo tohi whakaafe solo mo si o eri ke mo lava mai mo hoa. Kako solo foki e mau media. Pako si o eri ke lava mai mo koe. O si o pehe ngau e whakaafofa ku Fakahoko I o Ngaahi tu whāwhine Tonga I he potu ngau koe ni e Fakahoko he aho tahataha ko September. Kako ki lawe no pe ki he potu ngau koe wa koe o ne malu I koe kakai whewhine me kaureka. Ka kohono saitaha ko nonga tene malawa hu ki kaha u ka pau o ne o teo he taimini ke ne Whakahoka te ngahi tukon peheke. Koia pe malo. Malo pito e tawapa koe whakaukau lele ia ai ke whotu koe ne whare huwhanga ki he Pasifiki. Pēku o ke uhinga whokia ke hoko atu ai kai ngā tonga hono whamamahi ai kakai ho e ki whawhine. Kaka uhinga pe ia ki nau tolu koko o ku hoko ke paloparema. Ke nau watu o kumihuwhanga ki ai ke malu ki nau tolu. Te ria na hoko ngai paloparema hangi koe ku tau ilo ina e os hoko he Komiuniti o Moria e mo ui. Ka koe ne tuu ko ia ko tui mahalo e te matoki Polokalama ma mononga I he Polokalama hoko. I he wikahau, te tuk whenga ke mao anonga ki ai ke matesi e ma whetu utaki ke malawa o whetu utaki whalelei. Ka lava ke toki hanga nonga o whamatala mai ngahi mea koe e lava o whae Tokoni ke kakai. Yung mahu inga au pito. Mea pango pe ko te ke lava nonga o wholau mai ke whoki mai ki New Zealand me lape koe nai talo ne alu ki ai pe pare mai ne ti ai me motu. Ka te ke lava whoki mai ki o Kalanini kako tue ko e lava o whoki mai. Ke ma Polokalama ai ke tawhaaka ne ngā ue he honge ko whamatala ke mai ta wafu ka ke te watu ke wrap up e ta Polokalama e sorry te whamaabopo mai beha te mea ngungalo ke whenu ia ka koe hawhainga Tokoni Malo pesal koe la beha ta kai ngā ke koe mau whika koe ono wa tolu wha ono no noa ono wa tolu wha ono no noa ka pau ke te mau ha ai advice whika ake moe pa moe polungau e moui pake te utake mai ke whika koe ono wa tolu wha ono no noa pake ke peka pau ke wheelea mai ngā seoeri takataka pake tā mai ke taki po tala noa koe konga taha o ku mau toka ngai koe o sio ke taimi ko whaia koe ai ngalope ke mention a hiki tanga ka moe a tohi koe ke ave ake hate pekia ki Tonga oku mau isiu a tohi koe ia ka ku pa mau whe ngau ake pa mau u whare mate ko I o Kalanini ka ku waipe ha mea u whe Tokoni ke ta whae koe ia pa mau whe tūtaki mai pe ki he ponga mo ui pa mau ka ngā Tonga ka taki ka mau puke pa mau all whare mahaki kona ulaga tau afu pia mau tāte toke tā mea mau tolu pa mau please o tari telefoni ke mau lava Tokoni ka koe mo ke toe Tokoni ki o tau Komiuniti o whata moto koe ave maloso malo pito sorry takatakai koe I he tawhaaki koe ne public health tawafu ku ke wrap up mai ko ha te whamabo pa mea koe ke manatu ke whaosi mai ke tau Polokalama Koe malo pito solo. Koe kore atu peni ke Komiuniti Tonga. Ka pau te mau whakoutua I whare maha ki pe whema peha.
ka Tokoni mea te au, e heke ilo atu ke i whare maki. Ka pau heke i kai te ke kore ki he ne si, po ke toko taha koe, o toka ngai koe i he wōti, o kore an ki ai mana tu i pe Pacific Health, mo hoku hingo ako taua. Kai ke he te atu pe o whika, koe noa ua taha, hiwa ua tolu, ua noa hiwa. Koe whika e text mai pe ka pau ko heke ke lava o tā mai text mai pe he pau ke u tā whakafoki atu. Pakihi e potungau koe e kakai whiwhine ki he Auckland Women's Refuge. Ko ki mou tolu o ku mou whe mau Tokoni, koe whika koe ki anonga, koe noa hiwa, tolu whitu walu, whitu ono tolu nima. Pako e mehi e ongo potungau koe ni e potungai mo ui, potungau koe nong ne malu i koe a kakai whiwhine mo kaureka. Koe mea kotoa pe o mo whakamatala mai ki a te ki au he potungai mo ui, pea ki a nonga i he potungau koe malu i koe kakai whiwhine me kaureka, o ku mauhanga o malu i ngai whakamatala kotoa pe, o kai ke mau te o whe vahe aki mo ataha, ai a koe privacy and confidentiality. Ai koe mea koe ni, o mea i pe e sioeri mo solo, o mau osfua kawa, e hai ke mau te ngau e aki ngai whakamatala koe ni ki hato e toko taha. Tu ke pe kakai o ngawe i he loto ngawe ko ia mau kore whare i pe kore Tokoni ke ai ki ho ke isi. Kai ke he mana tui mau peu whika ka pau te mau hau hai ke tāri atu text mai pe, ke whika he pau pe ke u text atu mo whetu taki atu. Koe pe malo apito solo tu a whare. Malo apito e tawa, malo apito e soeri. Sai bea anonga ku te tatok Polokalama he wika hau, he taim tatau pe to apure lulu, po he tataha pong. Ka te utok whetu taki atu pe ke lava maa whainga maria, ke ta kapau te atai, ke ta Polokalama ai. Kau wha malo atu e soeri takataka, kau maa tawa i he whainga maria koe ahoni, ka tau Mavahe ai ke hoko atu homo ngawe, ko lo mo ua, ka tau toki whelongo aki a whainga maria hoko mai. Malo apito. Malo apito. Malo apito. Koe lava ia tau Polokalama koe ahoni, ai aku whahoko atu pe meheni, tala noa ai pia mo soeri takataka, ka maa tau afu, i ta Pashavili, pe mi he Pacific Health Nusilani, ko mo ilo ipe koe o kunau ngawe ai, whawhatongi ai, lava ke nau Tokoni ati ke teki mo tolu, i he taimi koko ku o koe ai ha mo fia mau i he tawhaaki koe ne Pacific Health. O koe telefoni ena kuna o atu pe, ko tawange e aonga ai Polokalama koe pongpongini, e tok whenga i hui kahau ke Fakahoko hatala noa ki a nonga, koe ngā koe potungau e koe au kune ngāwe ai, o ku ngā mahu inga apito, ai potungau e koe ni ke ting mo tolu ka inga Tonga, tata whito ki e hoe ki whawhine, ke mahino koe ai ngahi Tokoni, e Fakahoko atu ki a tiki mo tolu. Ka koe ngata e ta Polokalama, tau toki whelonga ki mua i he Polokalama hoko. Si e kolope o whaaka. Oi a te hoku mana ia age hango e kakala o whatakau o matala. Nang atu te alahoa o manongi te a whakarata. Koe kifa manatu atu pe, a te mo tolu, koe kore. Koe purelulu koe wika hau, i he taimi taha ua ho ata, te uhanga o hulu e tuai e ki whaaki eke, koe kifo i documentary. Koe i filimi koe ni koe Frozen Taro, aia koe kifo i filimi koe ni mahu minute pe taha wha, pe taha nima. Koe ko ngaini o ki research o ko Fakahoko, pe ko mau e ngau e ki ai, pe ko amana ki uhanga o hulu e tuia pe miheni he Vipon Media, i he ho ata pure lulu koe wika hau. Koe kore ko whai, ka taki ka inga Tonga, o ko whimau mo Tokoni, ko whimau ke expose ki fo i documentary koe ni. Ki he lahi taha te ke lava, ke mo Tokoni hono share, te mono view, te mono like. I he wike ka hau. Aia ko whimau koe hape lahi taha e lava, ke share aki ki fo i video koe ni, pia mo view, pia mo like, e Tokoni apito ia. E Tokoni apito ia, ki he ngahi whakatotolo koko mau whai, e lava ia o Tokoni,
ki he hoko atu ko ngahi ngāwe ko te mawhai. Ko ki whai video ko ni o ku whate whito pe ia e tokoni lahi ia ki hono wakai ai ngahi whaunga e lava o whakalakalaka ai hono hu mai ko ia o tau ngahi mea kai ko kawatonga ngahi mea ko maua e mo ui ko ho tau kai ngā Tonga i Tonga i ngahi kolo ko ngahi ngāwe whakaaho ko unau whai ai hangai ko mea tato whito ke mea tokoni hono o aisi ko ngahi container mea tokoni te mo kawatonga ko ngahi mea ia maonga paanga kulawa ke maua e paanga ngahi family pe ku makatuunga e kuhanga o whai whaka eke ko ini milite tahanima ko i ka frozen taro pe ku whai whakatonga pe ai talanoa ia ko talanoa ko ni whahoko pe herea whakatonga ka toksi subtitle pe herea whapapalangi ko ngā ki tau whanau ko ia ko ke nau lava rea whakatonga pe mo ka umuri tēnā mamata i whai video ko ni ka ko ki whamanatu pe mo kore ka ting modol i he pule lulu pi kaha au taimi taha waho ata e te whanga tuwanga e tai whai video pe me Vipon Media.